ma tango fio le lofa tau muli o le lofa te tama o le lofa le mavai o le tua awa o lona lofa le o mawhai o na tatou au lia le nei fiafi ia vai atu le whasaunga o au ma le atu folasa i le mai moanga sa moa i so o se tafa o le nei kelope ia le fo ua ki mai lau TV ia ua whaola au tara o lau wifi o fea lava le po le a fo i le tūlanga o devices o lo mwhai ona e whaafonga ma sila mai moa mai ele nei vanga o le fiafi ia o le tau au auna o le tau au auna e fia i so se mea e ata ia e ti kai so nganga se mea io a siata fale malu o le tama e uru po o e au le lei ia o kai kele e fia fo ia mataina le nei tau tua ma le nei au nanga le nei vanga o le fiafi ile lofa o le tua ia e mavaya me fai le tangata ai le liu ese fofonga lofa iova ia wa le tautuina o Samoa ile nei foi vaenga o le afiafi mai sala amtaino le nei vaiaso ele ia se me tatou te mafia pe a le ai le tua mai tatou ia o le tau au na masani le nei ia o sauni foi ia wa le prokalame tapeina mo le nei foi yaso ile tele maleano ano ai o le mata upu anoa ma mata upu taua o le a fea i le tatou porokalabe ma le tatou whasoa i le nei fiafi a e moa iso wafe ia e whaamanusina le anga le lei ma le alofa o le tua o upo le tosi vivi e tuia o tau ia Jehova a wai le lei lava o ia a wai whaavavau lava o lo na alofa o lo na alofa e mai le au ngā tupulanga e le liu e o le whaavavau ai whai mai upo le tama o tā vita o le faisalamo o le tama e pese a o le tupu pito ila ititi lava le nei o Israelu nga ngofo le kama ma whaakongu lo nganga e le i whaakongua lo nga ainga e le i whaakongua ka ngaka e le i whaakongua nga uso mao na tua whaafine ai na nofo le tama lea ma whaatonu lo na nganga whamai lo ua ngangai whaamangu ia Jehova ele ifa mai lo to aluai pe fa pe mai lo tamai lo to fa fine la fa na ue fa manu ia Jehova ole mea mua nga ngofor kamalea po le tupu leo Davita mfai fa adonu he commanded his spirit mai lo wangangai fa mangua ku ia Jehova o mea uma foi o i totonu ia te hau. Wha manu lo na suafa pa ia. Sau mara wha mangaku muri ai aua foi. Ne ingalo se mea e tasi o ana mea alofa. O le angangale nao le nei viafi. Ai se ai mafua ingo fia e wha kongu lo ulanganga. Ka kia ka vika wa umanga whaia tala. Ai tangoa asia tai e tangoa e oe e whaatonu lo wanganga ai sea e ise mafua anga ka kaunga whamangu ia Jehova. Ola. A whawhewhia ea o le ua e sila mai o lea uke mahalosi mo uola mo ukaukalaku. O a wha. O a ni whaau wha oe whaau. Pe ana malo le maliu maleoti. E oe. Se mea manu ele yala se mea la alai fuanga ai a whai wa e maua le nei aso o tau ia u whato a malai fua mai le nei tae o peo isa la elu ma ngai a uwo mauso ma ngai whelengi rei o te lo o le loto whaatasi e ke au lia lo se aso fou lo uanga ngai wha manu ia Jehova ai sea o le unua i va venga wa e au maia moa au le nei aso ua toe tata le leilo u fatu tau te sila fia o le ko akele o kangaka la e kalo ia e oki ia ioi e iei tangata la e tatalo o la e ka ui le akua se wha hoki ia le ali ila le o le ali i le la lea la maua i mako o le ali i le la lea e ha e iei tangata la e talo ia e oki
e ei tangata lai talo ia e la vea e ei se mea ma e safa ingi o mangu anga ku mau e kaka lai whapenga e sa oa e ei tangata lai talo wa kou sila tu fo ile nei weekend ma leo mai o isi e wani i o mai e kalo uma ia o waruaku ia se i loka hau i Samoa lela nana leina ma losi lo ulo tona nei e kar pese le pese ko i hana ma le vai ngai le matuti o kanga ko si la lo ua tele Lea lofa o le fa ola mai o ma vo lea o se lofa inga kele awa o le kaimirengi makua inga wa isi kangaka ia loka lo le rile o siata ia fa o lo le o tire rile ia matua fasia lo wanga ngai fa manu tuia ile li o mea uma fo yo totonu ya te fa manu wantu ilona sua fa pa ia ai ia aua lavange ngalo ia ke se me tasio ana me alofa kasio me alofa nga kuinga mai ele tua e ala ilona halo Yesu Keriso ese mai de me alofa o kaulanga kongiola alonga alo pele ole mea lofa piko isili o ke ngofo ma o lo ufa akua lea e le tu ulafo ina uele tua mea lofa nga o le au ke o ai fariseu ma o sapi ai ma o mali ole mea lofa le na e afu ai o na ma losi pe o le faku o le lionga o le kuaingo yuka le fakurea aisea leanga e mavai o timunga e mavai o afa e toe langi le lei iyo o ka ngaka fo i e kaupule o le ngei soifuanga e le kai ngai usei unga le lei lalala na o fa malo si aulea te loa wa daulo lo tole tusia Roma valo fai pasu valo if for ngai runga le can we have that Roman 8:18 please wa ka wa lo loko vai le ka if you can find that please can you check that put it on right now please there you go Roman 8:18 the apostle Paul wrote I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. So this is nothing. This is nothing. You threatening me to come to Samoa and get arrested, you threatening me to come to Samoa and get thrown to jail, it's nothing. It's nothing. Pantor fa avtai ile tua. Maua le lo malos. Manuia le fa manuia le tua lo ainga. Manuia me uma. Le ai se mea ka ko ke popole ai. Le ai se mea tatou te antua tu vale ai. Anga o wi loa e fango I le ola I ngei mea. Anga o ilo le muka anga le o le fa mo ya Keriso le ruling le nga au mai ngi o fa ya ai se o makua yo ke mo fe o le upu moni ma le upu tautino o le atili ai lea o na fa ma losi o le fatu ma le loto ma le ngutu o ke ka amilo ko ai se ka ko ai ku ava e o me I ka ko maka upu ai ono o leu te le amatanga o le tatou porkalame o leu te mana o se I fa vevela lo fa ku alanga o le me o tupu ua o te le mana o tau te mangoto ai maro tatou fa tua ka ko uma o ko ia lo lofa e le ngato porkalame ai tatou te tutu fa tasi sa ilinga o le miotonu fa afeka I kele and I must take this opportunity to thank you le ango ai o tangata na meli mai o susunga I whaafea ngainga o nisi o
tangata fai pisinisi o wo o nisi o tama o tina o uso o tua whaafine o nisi o whahanau o ua mawhai o ngaso o kanga mai ringi porokalame na tato whailoa ai pe tau te lei whailoa ai ka ke maasangi iska ngaka wa meli mai for the first time ke loi sa o le leile kala le maasangi ngau whaaso atu. I don't care how much you know, but I want to know how much you care. Ke roi. E iska ngaka whako a ova aia lea o lai maka ringi porokalame. Ua meli mai se parakalafa ke le maa mai le tu alalo. E wingan maka upu lea mo sa moa lea e. Mo kou sila. Yes. La ua whaile ruling a Rosella. E le kadia inga la AVL le kaunga ula kuisa moa ma ko keisi a Julai le sorongo. I will 28 e uma ufo i mai. Ai so uksau pea se i ufa fitai atu. E la isi kangaka le foko au vai kunga. For the first time mo kwa meli me harangi o ngi kangaka. Au mai le kua lalo. Some of those people or some of these people o lo o fai ngā ruenga i maka ngā ruenga o leo re kai miringai. Oh, I thank God. Whaafikai lea kua. Whaafetai i lea tua e tāpena ina lau keis le nei. E reveal uma mai ai ma whaailoa uma mai ai. E nai tangata lai whai ngā ruenga le kau pulenga lai fai sa moa i le makanga ruenga o leo ma le awari ia moa au. Don't you worry, e whelelei kwai runga i inga ia kau tau te iloa. Nei te ua tau whaabea, and let me say this to you. I will say this specifically ia ki oe Limogi, ia ki oe whongo koe, wau kei ro o rua le makua rua evil mai a rua kau pulenga ia ki au ma kaki ia le si au wangai o tau tui la epa o tau ia ele ori se lau pasenge nga ele ori se lau pasenge le o lau le wo fa. I'm saying this o ke le Faia ku o so fa ma walunga ai o ke kalango aku o nga o le ma walunga o le aku o lo ia ke ai pawanga o la uma aka ka ke fetau ia pawanga o la uma aka le ka ke pingi ai ko ke o mai ia ke au mako failonga ko ke o mai ia ke au wa uma ko ka mau ainga bring it on ngare ka sia o ka mai fasila au do ke ro ko ma ia o ko nga o le suafa o Yesu ke riso ka ku fitau ia yes pawanga ai se yo ko Faia ku le sikala lea ele o se lau pasenge o la upus mala o exposure lea nga vaku mo ya o ko le ko ke fea ngai no e ko ke le i kai feiloa ai mare ku langa fo ilele o le alu waku o le Mea Limogi maua uma ya o afea fa solo ku kangaka e fai afea ai e ei mangisi o fa masingo e ei leo o Faia tu te over le ayo kele I am nobody, I am nothing a o le akua le ya kia ya leo o Faia iyo awange e whaapea o ke le o sao whai malau whailo lo wolanga. I'm telling you that oe lea le pule Limogi a yafi lea o ke sao whai ma le whailo lo wolanga lea o ke sao whai ma le history o le mea langa mawaila kari o lo uso i Auskadia ko ngeki drugs. I have everything with me leke i New Zealand le sa e maliu le whaiko maliu ingei anga live ma ko wang ngafiri maliu le ainga le in loa isi ile nga isawan de ke ngi usila ai ukiri fa ukiri le ila ngai le ka ulo ko le ile defamation za ngi ma ngi au fa ko nga ngo ngo fa ki armelia ele le ya langa nga wa ule ile isu mai le atu
ai se o koe fo i mai se fa kula o kala lea or ko Mea Leaga ko mai ko fai mai ai ma fora mai ai ea ko ke o ninga sa mo le wo fai aku ya ke oi I have the whole history or the history o mea fai ale o te fai atu ko ke lo o ko le mele ko ke fia ngai ma ur kai mirengei o le ko ke fia ngai ma la professionalism ko ke le ikai ko fe ko ai ma la personal ko ke le o ke ka alo personal lo ya o ko e ko ke ama ko kai ko rua le wo fa ya tu le ala o ke kalango personal ko lo ya o e divorce o e ro ko rua le wo fa ya fa so awa o ka ngaka ngai ko ke mirikingo o ka ngaka ngai ko ke mirikingo o ka ngaka fo nga le ka ua mai ya ke e o i me o malai va lele fa wai oh se awe ke fa ngor ka lako awa ke fa ngor ka lako ma fau ya Mea Leaga ma Mea pilanga faisa moa omi fa angi wale ale awa lava eke don't you ever want me to go there Leanga ke maka nga Mea nga fai maka nga Mea nga fai ale wo fai aku mata nga maka nga kele ya wa fea le ke ngofo ma o mama la mala me le ke fai aku ya o ai ke ka alo piko lea e ke o so o mai lau mai aku ngiau leo that's good ma ngai le wa e kango e ka mai wa o ko leo corrupt nga o ye popole o ko ngi sifi ne wo fai atu ole upo moni ele fai ngo fie yo fai ngo oi tu lo wa I'll say this le wo fai atu lava lo to mama o ia malau fer wa ile ke fero ngi usila ku lo sa mo am fa fe nga ma se ko ma fa le nga ma fa fonga na yo mantu o lo fer wa ile ke fero ele fai ngo fie le kai se si o mi fo tu lo wa ele fai nga but ele ese me ka ke mawa ele that's not me so fa nanga ele ke fa makai ya o lo ai nga le suafa ko kingo ma suafa lawa lunga e ko fa mar fa kang ai ko ke expecting o se angel ulang o for kang kaula o makai la video muri ma for folanga ya ma kala kau fa fai o kalanga anga palasi mai au fa makalanga nga ele se fa ola kanga ele o ke kau avea sua fa ma walunga ma ku ainga ma le fa alo longa wa mai ko kele o kanga ka le tunu u ku langa mo ko fie mai mawai o ya o levanga ka un fa muka se silo o langa ma u karkarango ye fai e su o ngi sila fasia ya ma o le menga ki fero ro ye yes yeah awa foi la o te langona a fai e corrupt ele ma fai ngalo ka o leo samo no let me say this a fai o lau fai nga lea pei o resifi ele you are untouchable in Samoa e ma fai yang o turn evil so elo ma me ke yai o ngai lo le Samoa ese lo me ka o ula vali o fai aku tas awa o ke la ngongor mele le ke manga o ai o me foi le a fa fonga mai le malo sa mo o ko ia le au fai por kiki mo ko ia se vanga nga o le mele ko ke fia va ai inguku ko ka nga por kiki ia le lo control o la ko nguku ia nga mai lo le control lo el public yes however if ya kula kuloa leva o fia sau se ifika ko fa soa makako
a wale ango lor ko kula fongo a failo o ko kaula malama me ko kula fongo ele mfainga fa afile muar ko kula fongo ko kanga kaia ele ma ko ngi angelu ma awa e te tau fa afia tafiti nei ni usila le wo fa yakula kala yaki oi awa a fai o e maua le havanoa e te whea rua iai ma e sau ma e arua kuma mea uma aua e ke seu ka whilia na ngaa aua ioi lewa o whai atu whai talia o e po ania u me tit a leo ke whai akula u kala lea anga le no maua neina iau mana tua whalongo lei mai au talinga havanga mai sa moa wa umana e nofo fai au forfolanga i Samoa e ke lero fale wila kulo war fa fonga la tulu o manga fai au forfolanga ke le kulo fale wila ele meu kingo foi fa venga mai Samoa fa mkalanga arka kale fa venga le mai langa e elele le kupu ai hayo se mea na ko wilo alea le ki nga ka aveles kangaka ai le se mea ko kula fongo fai ai ko ke ngau lai va ko loka ai ko ke le mvengo wo ifo loka ngu ko re ko ngaka fa ka singa ai le pale mengi fa ka singa yanga menga fai le fo ko sa ko fai mai yang kala le fikawi ale wo fai atu ya ela wo fai atu o ke fero wa ile mo la manuka every day o ke ile mo la manuka o uia male lewo fai atu moni se ngo ka ola mai yang o la mai se ainga violence ya kire ai sa ukala o ke le fa pe langa upu el apostolo paulo a pericome le asovar bo io pericome le asovar o ur farsaio o farsaio sa ur kula fongo o a uma me uma ngo fasioki kanga me uma kala apostolo paulo a o ngā mea uma mo reingi ngā mea inga ua umaua ke riso ai o lau fai so o ma lau fai so o ma lau fai so o mai lau skaidi de ke kau fai maia Limogi a yafi le o fai aku runga o lau por kalame al tau te iae kuloua ioe a ka Faia e fo i le kula fongo i le ma Faia le kula fongo e ke maua ule mole i man kau ka umane me ke iai ya se iwa aisa moa se meo se fai puli ia ai fa sa o roer mor kanga kar mor nguko mor fai puli pe a ule mfai fa sa o mai sa moa kalanga mo e ya kulo wa sa moa lo fa fonga maua ele se respect o ke ave ia ko inga kanga ka fa pe wo mga fai ang kala le fe kawi ele meu ke ngofo ale fo foi iskala le fika wi ele o bayang ilang pokala me po ngafi ma sanga Faia ifia ele o yopu e o Faia kusa ele o yopu ai o ke kakalo foi au ngi ka fika wi lo malanga le o Faia ora o kakalo nga ya o ngi o aya o se mea o ke feru ai i mangka i se mea fa fo se ele o fa ioi pawangan me le wo kiri ai o we des kanga kai ai awo fo inga isau se tangata you know awo fo ele se sa lo konga ya oi e ke fa pe ke kau fai mai mai e ke ala ya if that's what you want I will return that to you e ke sau mai aka ma fai au me ya ngau o karanga aku de ke ngengi usila na o kele lopo fe ke de fiala ko so o ke ngofo mo la manuka o ke ya yo ule pule ngu i kongo mo manuka aso uma ngofo fo yang ngai ma me uma paula le mbea ya ya se ke leo so fak ela bo fak ke a ke le la lo faku ma fia kama mafa se me ka filo ai yeranga kakia le wai pau yo me ko ke o corrupt kangaka
oi o ko me nga ngai fai o ve ko ke ki nga ya u kala wai mo wai o ko po nga me ko ke o fai ko ke o ko ngi kupe leo ko ngi kupe ko ke manga la me la ngo ko wala ko foi samo ala me ka wala ko foi samo i ke si mar nga ri ngu ku le nga ye ngu pu ai vai wa mano no social media o le o mamale e ai nga o ke le ko foi por kala me nga ri ale la ke ko mai ko manga ko ke ro ko foi o e fa ko ngoi ko kamalai ko ngol makanga ruenga ko kamo porta wa ko kama umalai le la fa ko umara umai ka ie mara va nga ie i foi karo fai e wo vai le la wa sa ngi sila wa ke vai ya oi pi ke kauru i lui tu lo sa mo ku lo war fa fonga nga e yo le wa u se angelu la ka fai mai so le wo fa ai so faku mo so loko sau mo lo manu kau pili mai professor me o lo kasi ro valu i vali ma fiku ngai ai lo ko finge o ma la ufionga fatua mo tunga o man ka fa so le me ko ngwale and let me say this la ufionga farkua maru waku and I have to say this wa umanga ma felo ai mar ko finge o Limogi te va kwala ukala le o umanga ma felo ai sausi farkua si ko finge o le rilia le fartua foi fiau ma felo ai I think 2 or 3 weeks ago ile mako event le nga i le Browns Road na nga fainga wenga le fionga fartua mo tunga i Pacific Family Health sawa approach mai au mfaso mai maholo mafaso ngai on mafaso mar ko finge o Limogi fako ese mai kengi I'm trying to leuke karangoa mo ka mo fai vaku runga leka a true story ai le ya mangi meu ke fakua walanga e fa pe mai fo le lidia o sa ukara fak I'll look for the kalo sia mo wanga va mo wala mako wa le ka le faila fa matalanga le mo ko ngwa ku runga le ka le ko ke sila mai sa mo I'm trying to find this photo card ya se mo ko ngwa su ku le ka le i ma filo i masifingi masfatua le la fa ku la ukala le e yai ma kala nga fai mal frekua ya motunga o ke fia manga o fa ai loa ile ku o ma kala nga fai nga kalo sanga mai si frekua ya ke asiata fa mole fa manga lon mako ainga fa manga lo fo ia lela o le fo mo ke kala ngoa it sounded like wa makwa fiu ye ainga wa u ma me ia sa ngo ma yai manga ya o failo mala ukala il farkua aku wale le pa wale nge yo meu ke fia kalo sanga kwa yawe o se kanga kai fa file mu ele ko u ko wili se kanga kai umingo umakwa ngo fo fia sis lenga ele o nga ama kamea la fa fonga mai sa mo si la fia sa mo ele o nga ama kamea nga pawana me ngo mai ai lunga o fa karanga wanga o samuel ngo fa ia si faritua ngo mai ai lunga kamale wa i kongwale i kamairo ko ngange kya o le mako nga ruenga fa media o le mako wale nga ruenga yo so mai ka ngaka fa ala ka ngaka e avelunga wa umma fo inga fa kanga mai maka e komisingo o yele mingi skaule leo sai nga kaimi ia fa fa karanga wanga me umma o le ala ilo ma fau nga ave fo ile ngo ilo ku ngange sau wa ilunga nga sauri mongi de kai mire nga lenga uma le moni mau samuelu ai sauri mongi so o mai ai le si aso pe o nga over for la ile ku o fa ku la fionga fer ku mo kunga masa mo ala fa fonga wa uma pe nge yele o ile mea ai pe kai wa musu sauru ngor programa fa mu fa sa nga lo ia mama ai alu fai mai lo ma o pokala mela o skaria runga ria faku o ia nga mua ama kamea nga amaka nga la lauponga aku sisiku o ia nga mua la ka alo merkingo o ia nga mua ka alo merkingo
o ke le fia ka alo I se kingo ia ko inga kaka ai feo sofi mai malanga para in loa le le faia va fa kasi de ainga kasi o la ua le lenga amaka mele mea fak wala wa fai ngei la ua ngonga le ua wa ka aro ngere kingo wa me yo wa dia idunga o fai le si fa de tua pa wa le o ke kalia inga so se mea ile me o le loko fa mangalo ai pa wa le la ukar sanga kala ngoa lo kuangangi kala iai leave me and my family personal alone kako ka ano per issue kako wo pesu el hit and run agree mai kakalo mai fo isi fale kua ole ai ak fai le ri ile me ale ke falo no ngele usika ele yala oila le ko inga kanga kala manga falo ngo kusa moya ya o non ko finge fi au ele falo ngo yen ale wo falo ngo ko sa ule sa wen sau moku wa mare sau le a ko pe sau foi le o ia mare sifi e pe ata ngale travel mai watu ya nga u fa penga